nkomo ho. There were a lot of issues. Kofi ewo kwan ya mo fa so manage na na Efia Kobi market. Ema ye ne mpanifo ahodo di nkomo ha ye ne TK Brahma di nkomo ene nana family mu di nkomo ne ade Kofi. Any movie from there say ye kwa because situation na yehu ye niam yehu wo Efia Kobi market binti market in Kofi na nya de a eye encouraging say eboyama ye maame no matime di dwa e wa ha. And indeed maame fan kan say ye ne ye share dwadifo ye omu yodium mun free central market mun free kejetia na mun ko na ye wo market enti na ya ye wo mo sa mo makwa na se ye hwe wo mo ne ye ni wo machi yes anko hese de niam asiti a na ye tra ye wo mo yodium ya moa wo exactly Kofi nti no ya moa wo yes Kofi nti ana mo ye tu ye no yes se ye hwe ni akwa de ye hwe video ye be hwe sisi ye no se de ano pay edika hwe bi omo mo hwe Facebook no the hositi ye be twa mo sisi ye ukọ ho no ma omu yi mangoes wow mangoes ahodo ne ade Kofi eno na omu yi wo ho enti Kofi so this is kwan ni enti sa woto ani ade wu Kofi de wu sesei nsu a etata kwan ni fifi keke we obi antitimu no ye yes Kofi on your left say wu ram on your left Kofi o machi say ehwe sesei yi no we yankasa ye terminals no okay baby a passengers beba fa cars baby a drivers be gina said the krom udru Dr. Mensa udru adeshima me Kofi what can I can say for a fact in the same about 80% sabu egu ye adwadifo no ankasa you don't yes about 80% Kofi they make it any about 80%. Now my information was that assembly no air boa kakra. Okay. Kofi that's my information and no me pick and say assembly no air boa me call ye no enti Beluchi be me hu cement bi a na omu age. Kofi cement no adwadifo no about 80% so no omu in charge. Assembly no eboa e provide some support at the momo e momo ye e momo to cement ni de boa mo. But Kofi the real problem is that adwadifo no enkoy. I see. Kofi omunya nko Kofi adwadifo no wo ma omu yo petty traders wo mo ayi omu free phase 2 ye be yi omu free central market yes omu nko Kofi wo mo about 90% enkoy Kofi be ya wo be kwa wo be hu no nse Beluchi be ma mesa videos local sa eno no wo adwadifo no be bi omu tonton niema bode ne ade ye sesi en lechi no local sa hodo a me ne na che wadi nkomo na Kofi do ma meti ase ne say pressure no eba ye no the idea no say mensia ka che ne say pe baabi ne fama wo mo tonton nam pe baabi fa baabi di ma won Kofi wonim se nra mango nyina fifiri mi say Beluchi be me nya sa video no na mango Kofi nti haya ye hwe sesi no we mu nyina no hwe padlock da no yi Kofi padlock da no wan kasa wo betimi atiefo hwe beka attest to the fact say ayade e bi ya che enti Kofi the problem here within race course in the same development was a KMA and as a development was a race course enya no Kofi omunye nyan the problem ni say drivers no complain say wo muntimi nko enkogina ho abra passengers emma enti so na no be movie abakwan ho aba belodi as we speak such condition situation mu ane wo e race course the tosum yenu adwadifo no say access to the shop any nipa adoma wo say ba ho ba be di dwane ade no omo ma enu nti say the home pa mo mo so omo nkwa what they can do and they say the best thing they can do and they say wo muntimi spend wo musika nkofa ne ma megu ho e ma sa ne ma ni nyina no sa ensa enyomo ka into ma movie from race course abakwa ho be di dwa enti apart from few areas be yes ye hwese sie ya uko Facebook eno no ye dwadi a ekoso ho banchefo ani boardefo ne ade ho ye busy no se ho ye busy a ma no boba 11 a ovi wo be kono na che se eni ma nyina nti cement na go fi mi kan wasem no cement ni nti cement no go fi the idea is that yes go fi cement we no according to information minya and say KM provide bi okay ena ema no so provide bi omo de AC stores ana so omo fa stores say ye koye chikakre be so machine bi si ho no mo eye adwuma okay wo mo ade ye fam ho said ye be ya the COVID the initiative no was started by
Nana Chiwa ɛne ne maa no ɛna eduru point a kɛmɛ hu sɛ ɔmo so boa kakra yes but Kofi the issue is that adwadifo no hu ne sɛ the rate at which ɔmo tua taxes ne mani tuam no paper no ticket no